Tuntuma kan ngai thak tur hi Christian Keeler chanchin ania. Christian Keeler hi model male thale ngai na tom tak mai ania. February ni somni pan ni Chhakchhuak somli pani khanin Uxbridge Middlesex apianga ama mi mal chanchin le a modeling lamte mo khakan lu chil vak don lawa alar puina deuh ber profumo affairs anti lampang khakan shoot deuh dona tuna hina detail takin kan shoot manangim ka hrelawa en poni se kan da chua chin te min lo ngai thlak sak le theu turin kan ngien chewani ti chuan Christian Keeler hi England December nili sanghi somle pasari khan Orpington Kent aborala apasal hi James Livermore ni in kum sang hazakwa somruk le pathum ni puyalo in hersu meu chuan Dr. Stephen Ward chen na in ro pui tak tual zola chuan tui chen anom tak maya nula tle rol rol mel thatak tak te chu tui chengin nan richel chu hloma hemun hi Clifden tinwa ania London khopuya palangsar berpol Lord Astora in ro pui tak chu meet zudam thiam nia in soi Dr. Stephen Ward chuan alwa ho ani hemuna hian Dr. Ward chuan party ro pui tak buat saya nula mel thale lepchia tak tak a som chau ba ka sarkar mi poimo te laka inti chalan tum reng renga khosa ania wangin chumi tuma aparty huai hotura po chuan million le mi poimo tak tak enge mozat a soma anjinga chuan England ramaro re lai British War Minister na chel lai John Profumo po telve nge ni Profumo hi England rama party lian le ming thang tak Conservative Party tanga thlan thlin ani a hetia Keeler in en ton vel lai hian nupui mel thatak film star Valerie Hobson nen in nein nu palim tak an ni lai ni nge ni chutian ula mel thale pian na tak tak ten tuian chen sup lai jonin Dr. Ward somangin in nei tu pa Lord Astor le Minister John Profumo te chon ron thleng hlol maya nula tuya cheng ho chon in thiar film sapa anjinga nula tle rol pakhat kum som pariat bor vela upa leitling le pianal zot mel trial khel mai chuan saruak ngal ngata athom noda na lampana kalmek chu Profumo chona mufu ta lau maya chunula la chona thomno chom mu mai ta ozong lo le ngala shuk puan tereu te mai hi veng trata asak ruang cho moin British paro pui pani te chon mit la don hian an lo thlir ngoi maya chunula che tu dang mani lowin Dr. Stephen Ward nula khoi te zinga pakhat Christian Keeler ania nakin loka henula mel thazetian ram British sarkar ti mol pho tu le Rore Lai Party ti tla tu turalani don ti tu ma rengin an ring phak hau lawang le arukin Russian spy pakhat nela in kop thin ti po tu ma chon an threchuang lo Christian Keeler en call tu Dr. Stephen Ward hi Dr. Naran ve mai ni wang le asum lak lu cho be tham lu deu wangin mimir chunglama leng mel ria thani adua chutiang turatan chona thiam na cho chhor tangka ya million tak tak anena ronin entir thin te mangin sum ala lut nember ta zoka million te nena tok taratan nula mel thatak tak high class school galan diang chi hi thanem ferwaya Christian Keeler report chutiang zinga mi chuni a sarkarat luk chet nuwa thilom dan lai lanani nuwa rorel na muna chungchang soina chuan mi bol lo le drop nok thei top anga tar lanani a amai ro chu akho saji shimshima hi chuan chu tia sual han ti tur chu ani big le min lang lawani Christian Keeler hi sambuang thang mai mel thatak kum som paruk or chawani a London khopui night club pakhata thok to ania ama ngein tu nuwa soidanin chu night club a chuan thil dang te chiam tho turane shan lova hemuna thola hen Dr. Watan en chonin mel riatin ani hena hruai chuaka a ina khosak tirin rui hlole mi pa te nena a hu hova drop nok taka khosak na hruai luta ami en call te zinga thil di thei deuh te nena mudun turina thlem thluta ni ome Dr. Wata ina Keeler chetlet nuwa ama rondor tu masaber chu Daily Telegraph chanchin bu editor Sir Colin Kute ania ani hen Russian pachal London khopuya Soviet embassy a assistant naval attached Captain Eugene Ivanov le Dr. Wata choin mel riatira Herasin pa hian Keeler mu hian ti tak zetina ngai zong ngalani bera
khumpui po voi duailo an kai dun hialani ome Minister Profumo an Keeler isak mel fu chungchuang zet maya mu chuan aril ruwa cham renga chumi zan chuan Keeler chu va bepop tangie nge a atu ka leng chuak dun turin anin tiam fel ngal diam mai ani hetia anin biak lai hian Dr. Wata ina chuan party na mai lo tak an lo nei me ka an zinga chuan Russian mi Ivanov ka telve a hemi zan hian Ivanov chuan Christian Keeler choria pui nge nge a atuka Profumo chuan Christian Keeler chu ron lamin amini sarkara phur chuakin parliament in ni te chu fan puya Prime Minister Chenna in Downing Street ami tenen lam chona fan pui hialani heta tang hian anin kop ngun tel tela thilpek lu tak tak te po pe fo thina in ngai zong che tin an che zui ta ni bera hei hi British War Minister le Soviet naval attached te ngai zong in trom bul tran na chu lo ni ta ni Profumo hian Keeler ngai zon zia chu thu patum I kholo maya Minister kar ngei mangin an leng kwal cham chia at se nai na ngei ponu puyom lo hlanin an mudun ta fo boka subaka Dr. Wata in lua ten khosadun thin boka hetia Profumo ne nain kopreng chung hian Christian Keeler chuan abial pa pakhat Russian spy Ivanov apo kha ala koptel vereng thawa chinlem omlovin an chetla dun na sa a mase Profumo le Ivanov te hi anin mungai hau lova an bial nu in trompo anin threchuak ngai chuanglo Keeler soidan chuan anin tong teu ther thin leni ome Ivanov ai Russian spy nian thriata wangin British secret agent MI5 te chuan bengan singun viawa Keeler mangin thuru kan thria thei be sein Dr. Wata chuan fui ruverenga heti lai hian an war minister chu Keeler zun zama awai nge to le ti ron thre haulo Ivanov chuan thilom dana thria thiam ve nu chuan Keeler hena chuan Profumo laka thuru zo chho tir tumin American hovining tega nge Germany rama nuclear ral thom da antum ti te lo zo turina tira heti lai hian Soviet hovin Cuba rama nuclear ral thom cheklon tum lai ni kherwangin chu thila hria thei po chuan Soviet ho tan chona lomom em mai don ani chu chapa Dr. Wata chuan Russia rama zinna tur visa mu theina tura tan puin huam thu Ivanov chona hril boka chu tak chu Dr. Wata tan chuan nar phal mai chi zia zang ani ri silawani heti lai hian MI5 ho po chuan Ivanov chu en thlatu ni ti an hreto a chutia en thlatu ni an hria ta ka chuan chungchang hret bel thei be sein Dr. Wata bok chuan pan le a tun main sarkar dang mi poimo anram tlo tu te kom hlim tu tan Dr. Wata hne na tang chuan nula mail tha film khur thiam tak tak an lo mang thin to nge nge ni MI5 ho chuan Profumo le Ivanov aten Keeler in drom thu chuan la hre chuak ri lo na chungin tual chung chanchin buthen khata ya rumor an chuat thina chuan London khobui chung in pakhat kot zola mini sarkar le Russian diplomat ka rain hun chok chen tuan chuat tak fo wangin ngai dan an nei ve ta a Russian spy and war minister chuin hu fal thien nin an ringa heti la hian Ivanov athil phu chung changa alungoi lo wangin Dr. Wata chuan Ivanov athil thret be sei chu MI5 Director General Sir Roger Hollis an hena shil fight a kela Hollis chuan Cabinet Secretary Sir Norman Brooke chu Profumo beturin atira Sir Brooke chuan ramven himna chungchanga thil poi om thei thu Profumo chu shil tani ase Keeler zuna wai ne to ema wangin Profumo chuan ala thu tak du lem chuang lova Ivanov ave thung kha chuan MI5 in a ona thang kam an tum dan te chu hre phak veka athil ria zongjong chu Moscow lama po thon ngal veka Dr. Watan politician poimo le ramdang palaiten no chizor an mut puilai thlak ani te chu hria in nakin lama blackmail na na manatan ti in chung thlak te chu an ram lama athon hozel boka Profumo chuan anula kop thin chu a khop khamri lo viaw ma se atan poi thei a om ti chu hre chuak ve ta a in thana lekha Christian Keeler chu thona abultan na chuan darling ha ta ti deuh kherani ome tilkal sual palhlo lo se chu filim thei mai theya ma se hi takiti sualian ber chun ni in a politic career ti chetu le an sarkar tluk chena tur bultan na ani ta zokani hedi la hian Dr. Lebler Stephen Ward khan nula mail thatak taka kop thin tile
ama Christian Keeler laka chona du khopa mutoni ma na mi hang nula khuai kheman chak le tlat mai peka chu tianga mi hang nula tlong ol zong chuak tu chon Keeler ri chu len chu puya London khopui top zola chon cafe pakhata chun chofak turin an chola chumi huna chuan West Indies lam mel pu mi then ka chon marijuana han lo zu hlu hloma an bula thu tlangwal pakhat le Christian Keeler ri chon ti borbora anin ko ngai ngal viawa chu tlangwal in a len chu pui ma chon Dr. Stephen Watt du dan ang ngein mi hang nula khuai khem tur chon zon hu pui ma sate te phota he mi hang nula le he tlangwal Jamaica lama tanga lo chor chuak he ti hun lai vela just singer lar ve tak Aloysius Lucky Gordon ate hi huning mo chen lo in mail riat to an nge ni Dr. Stephen Watt le mi hang nula chu huning mo chen anin kop ta phota Maseri vak lawa nula chon Dr. Watt chon ning thuaya Keeler bial pathar Lucky Gordon laka awi re san tamaya Mase Gordon anen po chon in kop zui chuang lawin chu nula chon alaina nai tak mi hang tlangwal pakhat John H. Combe chu kop ta zoka Keeler bok in Gordon chu kalsan vele in mi hang nula bial pathar John H. Combe chu belbul ve ta zoka hetianga in kop kualte nuai hian buaina chokchuak don chau zoka loni Christian Keeler le Gordon ate in kop kha anche fulo na samaya he West Indies lam chuak mi hang tlangwal Lucky Gordon a hian Christian Keeler chu ati du da in a ching re thei thin hle maya voini phei chu marijuana ruin chemte ne na vau betin Keeler rem tilo chuina mut puiluya Gordon a herui to chuan shem hun in la rangani ti hiela soin ani thina tun malama po nula za mo chem to rol lu chin thina wangin voi tam tak man aloni toni Christian Keeler ri chona sahim na turin Gordon a chu tlan chiat san ve thin bok ma se reilo te azong chuak zung zela nun khonuam lo takina siam zia thin tum khat chu anhanin soirem vengial na in Keelerina tlangwal dang lo biak deuh chuan a thik thu cheina vel le chiam thina chanpui tu le thlawang han hau tu anom ngai bok silo hetia Gordon na soisak ngun tak ema wang hian amangang chuan Dr. Watt khawa pan thina nakin dewa chuan in ven nan te in puak ruk le amu thanem taka leita hiala a puak ruk le thu chu Gordon chuan khoi tangin mo lo hriani mai thei Keeler chu ti buai zui ngam ta lo renga tun nuwa Keelerina ma chanchina ziakna nothing but laugh a chuan khaminu khan Gordon khan ron ti buai le vai se chuan ka plum chiang khopang tina ziak nge ni Gordon ane na in thenta ga chuan Dr. Watt bial hlui mi hang nula lai chin nai le bial pani bok John H. Combe ane chonin kop vele ta a te pai Gordon ane na rui lewa sum dong dun thin ani nge ya zan kha chu Christian Keeler le John H. Combe de chu night club pakhatan kaldun na Gordon khan lo ti buai tum le peka H. Combe chuan bial nu thlawang chu havin anin sual zui ta chiam maya Combe mai vun chu achala tangina thler thladwai maya mun som pasari layan thui sak hialani Gordon chuan thian dang ruain Keeler le H. Combe te pani chu tha nge yan tuma ani pani chu rang takin an tlan chengala chu tian han tlan che dun chu London khopuya veng biru taka pindan pakhat loinan khosadun ren rona mase Keeler chuan H. Combe po chun in vele tak maya wangin atlan bo san le a Dr. Watt bok chu wapan le ta roi mai ni mase Watt chuan nula dang mel thazit Mandy dia ko thin Marilyn Rice Davis chu lo khosak pui to a Ivanov le profu moten an hoisan tak bok sia wangin tu ma han bel tu hre to heklo nula mel thale I dom fashan mai lep chia bok si chu ariang tangoi ngoi mai ni H. Combe le Gordon atela kha han pan le ngam chi zia zang an ni to bok si lo H. Combe khan Keeler chula be sei zui vereng nain Keeler ro chona nai du to map lo thunga chubaka alabi ruksan renga wangin H. Combe chon Dr. Watt in chu chui thleng tange nge a Keeler puak ruk nge kha kengin Dr. Watt in chunga chon luatuma mase Mandy chon H. Combe chu ruini tla ta hria ta wangin lu phalovin kongka lokal maka Combe thin rim chon kongka kal na chuka chiat tumin han kap thruaya mase kap che zolo tu verdar helang phena Keeler wa mu chon han kap ngal thruaya dar thelang po chu ke ngal choina chungin Keeler chu him hlawa
telephone a police te kovin rang takin kombe chon ron mana heta tangche hian thuruk in thup te chu lai lan in a om tran don ta ni kombe le Gordon te in sual boina chungcha khan Keeler chon ukil te rona ukil te chon kombe ana ama ka tumin silai cheleka wanga manani chungcha ko ta din ve chuan silai kha ama in license selewa ne ni thute age kombe le Gordon te in sual chan chu ama in chu wanga ni thute soivek turin an ti ya chutiang thila soidon ani raw chon doctor wa ta chungchang soitel nga ngei don ti Keeler chon shanghal maya doctor wa ta chungchang soitel veni vai chon Ivanov le profumo te kopkwal dan thleng point 45 ka tul ngei don ti chu ama chele thashen na poina man phave ngal veka profumo ti ming che telve chu ama alo thauthak to wangin phubalak na angrenga tan ti niom takin Keeler chon poeti ther te lo mai le thu boy soini ta ga chon doctor wa da chon ama kan kai ve hlau luata athiam lo na le bol lo na zong chu Keeler ri laka bur bun zo veka rui lo khoi ching le amarem ti na telawa West Indies mi te ne na in pol thenangin ko ta chona pu mol phau ta chiam maya Keeler ri thin rim chon doctor wa ta chu asum do na hlok na u ma wanga mi hur khoi ching tia soin hemi chanchin chip chiara ziak na chu London khopuya tanga chok Sunday Pictorial magazine ne na chu chong torin pound tam tham tak ina shal mi mai ni kum sanga zago somruk pani November tha John Labour Party mitchal lang tak pakhat George Wick ka chu mi tuine mo telephone in aron bi a chupa chon profumo khosak dan chungun thluk jok lo bengkhon reng turin aron fuya Wick kan chu thu han thria chon profumo rin hlel ruk na chu Highland rem chan pha ngei dona ringin a bengkhon viau maya ama hi security lama thiam na ne ni nge a Rural Lai Conservative Party a minister te ti ming che ta tum na chu a lo thling don ta ang viau profumo chanchin chu chui chiang zui ta a Christian Keeler in an chetla dan chanchin in parliament beng me thlen ta ka chuan kumsang ka zuwa somruk le pathum march ni somni pania John profumo chon Dr. Stephen Watami hur khoi te zinga pakhat Christian Keeler in na ani ngai zone lo thule mi pat mei che na konga lek phei chon nu mai man nei lo zia thu House of Commons sa soin chan a kho chiam maya mase opposition leader Harold Wilson ale George Wick atero chuan profumo phatna thu chon oilo na samaya politics thila in chir thena rem changa lo mangin Prime Minister Harold Macmillan nena Mr. Prime Minister War Minister zom tak phatna kha thudik takani emo ni lo emo mi hurt la hlang ve mai nena minister meu in copy thil mual pho thla kani to ve nen Russian spy nen he mi hur hi anin trom nge ni chu wangin a che dan hi Britain ramro pui tak security din huna ti chevek thei thil ani wangin chui chiang turin commission din ngei turaniang tin an norna satamaya Prime Minister chon an ngin na angin profumo le Keeler te chet lat dan chui chiang turin commission chodina Lord Denning su ho tu berada ngala mase huning mo chena liam nuwa commission leader Lord Denning son Prime Minister hena report thelutin War Minister zom tak khosak dan hingun taka kan chui nuwa kan sarkar hian dema hlo na tureng ma kan muchuak tel lo tin thlen ve lau thungani amero chu Christian Keeler ina Sunday Pictorial magazine hena Dr. Stephen Watt chet dan le ama chanchin chip chera shal thu ba ka John profumo an ming che ta hlawa wanga Keeler hena in thena tu le kha thon chung chang chu Sunday Pictorial ba ka London khopuya chanchin bu zong ti the deu tho chona chuak ta chuai maya War Minister in NULA lep chiang ai zon chian ziale House of Commons ma meu do ta soi thu thlengin an ziak lang kiau kuaw loma chuta zet zong profumo chon phat ngai na renga hretalowa kum sang kha joko somruk le pathum June thla chuan Parliament in khoma Dr. Stephen Watt NULA lep chia khoi te zinga pakhat Christian Keeler in nei ngai zon thule an mudun fo thu te House of Commons ma do ta soi chian je thu te thlengin apuang fai ta kel mayani chumirwal chuan cabinet minister ani na tanga bana thelu zui ngal boka mi puilam point Russian spy ne na mei chetlada tak pakhat in ngai zon tro man nia wanga John Profumon dem zia thule
Sorkar me po security lama ain thada zia soin Harold Macmillan sorkar chu bang mai turin an nor na samaya heti taka me puinor na wangle amma le cabinet in ngun taka thilan thli thlai nuwa thil dik tak nian thria ta ka wangin prime minister chuan parliament chu thiatin in thlan apuang zui ngal tani in thlan an zo felle meu chuan eptulam labor party chuan ne nan Sangcheang le a labor party shruai tur sir Alec Douglas home chu prime minister tharani ta a Harold Macmillan appoint kan saklo chan ber chueng dang wang ni lovin Russian spy le kan minister poimo takin me chelep ler pakhat anin trom wang ni ti kan pom tlang ani ati nge heminu yan politics khovela ma khwa thim ta ge mawangin John Profumo chon politics chu cholhen ta wangwanga ril rem takin nun khwa mang chhota ni mase ming chena chil tumin theitop choin kong dangin mala thunga Vantang rong bol na lama atho thate ma wangin sangka zuko somsari le panga khan Britain ram choi moina sang Commander of the British Empire CBE lan anita hialani Keeler bial padang Russian spy Eugene Ivanov apo nathil ti ria chwani ta ka wangle ama nge point phat ngai na ria tak lo wangin England rama aum zuizel phalsak anita lova kum sangka zuko somru pathum July tha Moscow thon ho ani ve tak nge ni English nula lepler le fing mel Chhakchhuak Christian Keeler rizet zongin jun zama lo ngani che kangchu Pakistan President General Ayub Khan te Indonesia President Sukarno te London Kopuya Russian Embassy hathok KGB agent Eugene Ivanov atele British War Minister John Profumo te mo po alo mut pui vekto heng poro pui takte hi Keeler mel thatna wanga bual atin anom vekani hetianga chezong atlang than chiam nu hian engineer pakhat James Livermore nen in nein fapa Jimmy anti churin saka ase nu loka Livermore hian Keeler ina ngai sak tak tak lo nia ngain ko ta in thena dila ti hlotlin sakania Keeler chon pasang laka fa pani neina en kol chowa a ming thlakin restaurant asiama chumi nuwa wantlang lu thei tura ruamhan London marlama flat pakhata chengin wile zo te vul chewa apon chuak tam lo viawa chakhai engi lo dapa wak chuak vel chu mu ani zau zau chawani Christian Keeler sakming thangwa le ache danin sarkar hordan kha Britain ram chau po ni lovin khovela scandal ro pui ber te zinga chhiartel phak ngatani me chelep che pakhat wanga khovel sarkar ro pui tluk che rup dan kha khovelom chung chon thenghil rual ani to don lova ramro pui British history athil du omlo le thenghil dayata ni tom ma se thenghil chi rual silo ani kum khwa to don ani